puilano jotono krungka dini seng resmik kaimani mul udoisho ongka mia je Adisa Central Committee ni je koyekjen thangnai rok je Adisa dissolve khai rekha ba Adisa no sbai rekha ni samani omonotoi seng kunun dini phono mani nai meya Adisa no seng kunun dini phono sbainya boria Adisa tabu botongnai ulo botongnai jati to phono bagai seng samung khlai thangnai damoke miao je Adisa ni GS borong ganang Peter Deverma je samani Adisa no dissolve khai rekha nei Adisa to bini sasungni sompotiya kaisa songgotono sbainya ni ingakai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho asuk lai meeting asuk lai tarpor se nung Adisa no dissolve khainani khaya apro je sing decision na harjago engke to borok to kuno sungbai achungma ba kre na division level ba achuka na Central Committee ni executive body ro ba achuka na party wo kuno knowledge abo borok rekha sing thane totally kun knowledge kre tai ta kaisa ko jaga ongka sungto kaisa party ni IPFT party ni saka songgothon engke nung dissolve khainani engke to nung IPFT party no bo to nung masanai inform ma khainai engke abo party ni knowledge kre porok je Adisa no dissolve khai rekha mani abo totally sung abono condemn khlaio abono sungmani nai menya aboni bagai no sung ang tini sini president bai bo kok salakya sini president bo no phuk chajakliya oba hake bo kok samani ang koinai sini GS no bot taiwasha abono press meet lai sanani untung je bo Adisa no dissolve khai rekha mani abo totally bull bo abono rosainani untung ang abono koinai borok thangkai thangka tei Central Committee ni borok to tongkho borok 6-7 jon thangbai to je Adisa bai thangka ko gya sung to tongkho ble present to sung tongkho 25টা 26টা division jeng Adisa ro khajak sara Tripura orani bisingo borok koite division jeni inform khaikya abo ang sasuk manya tamuke ang abono sanai Adisa no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor dewarma tongsak Adisa no ang sabaina niya ang chalok langnai hoito sasin phon chalok langnai party moji tongthong moji grei Adisa no smooth babe sung chalok lang thanai abono ani last kok tongnai ngekai last taga se kok ang abono kesarnai sini ex GS Adisa ni borong gram Peter Deverma no ang koinai boje mia press meet khaibani abono daki khino rosawoi na fitung asu saino plumung yafarka sin daruna no kaisa songboton chamorthang tini 6-7 jon chalukmaya chamorthang tini division level borok nango tei executive member kongman tongo borok kokjon executive member mili o division to dissolve khagan samani abo to ungli jab chaliya tango ingake dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khain daitto president thani bo tongo sini president knowledge omo kase kri borok dissolve khala khaya tam khaina khaya sin president knowledge omo kas kri ko to totally sin president bo sai tongo bahai ke dissolve mayamo ingake GS borok miya sini je agini GS na hinjinai da pita borok kokjon mili je dissolve khagan samani amo blaikan chaliya arte kaisa ko borok ta se firo thebena ke to sing obviously bong na accept khaina na hinya to ko borok firo phaimo so phaimano borok thangmani mel mun buddhi soma tan bagai thangana borok Adisa no ma tan bagai sbainya na saide mana kuno khobor to borok thangmani to sungna kun salanya sungbai na meeting asoka
na sini artisan de chalogui tongnai sini advisor tong bin knowledge bu to kre bor tamon bagai thangka sung aso sasungmaya hoito ang sanamusok mo ka bose nung jati tofani samung jodi khlai thana ninga kai artisa tongui bo nung tofani samung khlai thangmano nung tini सरकार करे नै बा एडिसो गभर्नमेंट फैलिया नै नों आर्टिसा याकर थांगानि बा आको गया आर्टिसा तंगैबोथ नों दखने सामु खाइ थांमानो नों तिने सरकारा करिंगासिन नों टिप्रामथ थांगैमानो गाय ताक टिप्रामथ जदि गभर्नमेंट फायां थांजु गाय नों तेसा अजारनि चेन्ज थांजु नाय इनके नों बाहायले दखने सामु थांनायबा दखने सामु खायनानि गाय नों तामनि ताम सनाय काशा संगठन नों याकर थाना नांगिया संगठन सिं टाउन बाय खाइबा संगठन सिं खाइबा न मुल उद्देश्य अंगे सिं दखानि बागे जातिनि बागे समखाय खानानि इनके नों ताबुरमदि अरबासा जेमन सिं कामस्लि स्लाइटे बरकनि कामस्लि स्लाइमा बाय बरक स्लाइजाक थांगिया आं पहर देवरमा आं कामस्लि स्लाइ थांगा आं मुं स्लाइजाक थांबा आं चेहरा फुट स्लाइजाक थांगिया बले आं चेहरा दंनाय इनके नों ताबु जे गभर्नमेंट करे हिने नों आर्टिसाना नों याकरै थांगा एडिसियो फाइलिया बा आईपीएफटी सरकार फाइलिया आबुन बागै नों संगठन याकरै थानानि आको गया नों ताबु आर्टिसा दंगैसे नों आर्टिसा सरकार आईपीएफटी सरकार करिंगासिन नों जदि संगठन याकरै थांबो नोंके नों अजानबो नों याकरै थांमानाय साबले आबनो बिसेसले खाइनायबा दिनै नों अरबायसा गो ताबु सापोज रम दिन नों आईपीएफटी जदि सरकार दं तखा गभर्नमेंट दं तंगाखै एडिसन जदि नों आईपीएफटी फायाखै नों आईपीएफटी दंखामु छात्र संगठन दं दखमु आर्टिसा छात्र संगठन दं दखमु नों तिनि गभर्नमेंट करिंगासिन नों तिनि अजागावा बाखलाय थांगो केन नों जे कुबेके दखानि सामु खाइनाय हिने जों कुसिकिनाना बिसास खाइमानायबा आर्टिसा दंगैबोथ नों दखानि सामु खाइ थांमामले okay आं तै बिसि कक साना थांलिया आं अबनो कइनाय जे चिनि जीएस नो एक्सजीएस बजेमिया साकलाइमानि जे आर्टिसन जब खारिकाने अब टोटली बोल आर्टिसा बायाखो परक खानि खतम थांबाय जों आर्टिसन सबायनाय बा आर्टिसन डिजर्व खारिनाय अब कुन मदे जों नाहारमाया आं तिनि वकमा डिविजन लेभेलनि बर कक सालाकिया द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बडी बर कक सालाकिया बर अकौनो सावो खरें खतम थांबाय जों कुन समयो सिनि आर्टिसानो जों सबाया जों डिजर्व खाया ओके लास्ट कक आं सिनि एक्सजीएस ताबुक जेमन टिप्रामथानि वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंग्राम पीटर देवरमाना आं कन्याय बजेमिया सामानि जे आर्टिसानो दे डिजर्व खारिकानि सामानि आबनो बिनि ओ जे प्रेस मीट खाइमानि न आबनो तेविसा रसायनानानि बागै आं बनो कयो आसु साइनो लुमुया